Bok, dobrodošli u moj novi serijal koji se zove Serija Review. Serijal u kojem ću ja kroz sažetak i pokušaj humora očitati vama svoj mali osvrt na serije koje sam ja osobno pogledao. Pa da krenemo. Sad se ne mogu baciti. Dobar je, samo malo ga, brate, ova kisela kvari. Mladih doktora, mali svijet pun radosti, slatkih greh i ludosti. Mali svijet pun radosti, na našoj maloj klinici. Mali svijet pun radosti, slatkih grijeh i ludosti. Mali svijet pun radosti, mali svijet pun radosti, slatkih grijeh i ludosti. Mali svijet pun radosti, u našoj maloj klinici. Ova serija me vraća u rano djetinjstvo, u dane kada sam se najviše plašio špice naše male klinike i grospičkinog deranja. Mislim, ajmo realno, ko se tog ne bi uplašio kao mali. Špica je snimljena unazad, što ja shvaćam eto tek 10 godina kasnije. Glavni razlog zašto me ta špica plašila je taj što se glumci u špici kreću vrlo brzo. A razlog zašto me grospička plašila je vrlo jednostavan za objasniti. Koliko puta vam moram reći da ja nisam nikakva gospođa Grospička, ja sam gospodična Sanja Grospić, MBA, poslovna direktorica koja vrti novce koji su nam još preostali. Sanja Grospić, MBA! I molim da me se tako oslovljava! Jasno? Da, jasno. To je stvar koja mi dan danas nije ugodna za čut. Silno deranje bez razloga. Pijena doktorska bando! Jesam ja rekla što morate radit! To nije samo slučaj u NMK-u, ali NMK nam je danas i glavna tema. Serija se počela emitirati 16. studenog 2004. godine kada je izašla prva epizoda na Novoj TV. I trajala je do 18. prosinca 2007. godine kada je logično izašla i zadnja epizoda. Serija se sastoji od 4 sezone i 112 epizoda. Prosječno trajanje epizode je oko 45 minuta. Uzmemo sad usporedbu. Jedan školski sat traje 45 minuta. Jedna epizoda naše male klinike traje 45 minuta. Što će prije proći? Mislim, proći će zapravo istovremeno, ali radi zabave i humora koje ova serija nudi u našoj glavi će to proći brže. Jer sve što je lijepo, kratko traje. Serija se dan danas emitira na RTL Kockici od ponedjeljka do četvrtka u 8 sati na večer. Imaju svoj službeni YouTube kanal na kojem možete pogledati sve moguće epizode. A sad, idemo na glavnu srž ove serije. Mislim da svima najdraža glumca uopće ne trebam spominjati. I svima najdražu glumicu. Da, sestra Helga. Da, jeste primijetili da je Helga jedina koja nema prezime u cijeloj seriji? Mislim, jebe mu nije da nema, ali ovo nije drugo stoljeće, ali nikad ni u jednoj epizodi nije spomenuto njeno prezime. Uostalom, jebeš prezime, bitno da je zgodna. Ste ga vidjeli ili ne? Koga? Ama daj vas dvojica, niste normalni. Jesi ti ovo vidio? Ako punktiru sam se
Dajem se u gusu. Serija je snimana u Ljubljani u prilagođenom kliničkom studiju Pop TV-a. I da, samo da napomenem, ja ću pričati ovdje o hrvatskoj našoj maloj klinici, jer znam da postoje i srpska i slovenska verzija. Njih neću komentirati jer njih nikada nisam ni pogledao. Kao što sam rekao, serija ima 112 epizoda i svaka ima svoju neku priču, ali više manje sve se vrti oko dvosmislenosti koja je genijalno osmišljena tako da se publika može nasmijati. Recimo, ovo misle da je to mlijeka, a u stvari je to sperma. Oprostite, molim vas, nestali su nam uzorci gospodina Metvice i Češnjaka. Metvica. Češnjak. Ovo misle da je to mesar, a u stvari je ubojica ljudožder. Pa dobro, pa gdje je? O Bože! Pa gdje? Gdje? Florian ga je odvezao, isto kao i mene. A Florian, ti nisi normalno, pa zašto si ga odvezivao? Pa obećao je da se neće češati. Pa jel ti znaš tko je to? Mesar iz Sesveta. Ma znam, pa to ste mi već rekli. Samo nikakvo meso mi još nije sredio. Vidit će on svog boga. Ma vidit ćeš ti svog vraga, pa ti znaš zašto njega zovu mesar, zato što je ubio već 5 ljudi. I tako u nedogled. Takvih dvosmislenih scena ima u svakoj epizodi. Serija se otvara tako što Mile dovodi pacijenta koji je u stvari nestvaran jer se ispostavlja da je sve to Šemso samo sanjao. U prvih nekoliko epizoda uopće se ne pojavljuje Lili Štriga. Međutim, dolazi do zapleta jer se ona zaposlila u NMK gdje je radio internist Slaviček. Razlog zapleta je taj što se Fafi razveo s Faficom. A baš kad čovjek pomisli da će mu život krenuti mirnim i staloženim tokom. Franjo, a da ti od nekud ne poznaš ovu Štrigu, a? Stari moj, ja sam s njom bio Ajmo naći neku žensku s kojom ti nisi bio. u braku. No, njihova ljubavna priča se ipak vratila u normalu i često možete uočiti kako je Lili jako ljubomorna na Fafija. Za svaku sitnicu koju on napravi s nekom ženskom, ona će biti drama queen. Ne, molim te, reci mi zašto, Evo, pa ona stvarno nije ništa Daj posla. da ti objasnim, ja sam ju najnormalnije pregledavao. Onda mi je počela muljati kako imam čvrste ruke, kako sam No dobro, zgodan. to je istina, da, imaš čvrste ruke. Da, znam da imam čvrste. Dobro, sad to nije bitno. Onda sam je pregledavao srce, onda mi je rekla daj poslušajte kako mi strastveno lupa. Isuse, Bože Ja, ti to možeš vjerovat. I onda me privukla na sebe i stvarno mogao sam ja, ali sam se suzdržao. Jedva. Zakaj sad to? Za ono jedva. A nisi tako bledo gledao kad ti sesti Helgi napumpao trbuh do zuba! Ma meni je ovo svega dosta, dosta! Lili, čekaj! Kaj ti je bilo? Ma kaj je tebi bilo? Nije niš! Pa kaj, zakaj se tako čudno ponašaš? Da se nekaj napravili, kaj? Daj, prestani se tu derati, rečeno! Zašto? Možda mi zbilja ne moramo biti zajedno, Franjo. Jao što mi idu na kurac ti drama queenovi. Šta imaš od toga što ćeš nepotrebno dramit? Ne pričam sad o seriji, već o životu. Niko to ne želi slušati. Tokom prve sezone se pojavljuje biznismen koji se zove Ferdo Perdec, u kojeg je Grospička zaljubljena. Uglavnom još jedna ljubavna priča koja se u istoj sezoni i završila. Pri kraju prve sezone pojavljuje se Florian Gavran, koji se naposljetku i zaposlio u NMK. On radi kao fizioterapeut i većinu vremena boravi u bolesničkoj sobi sa Helgom i sa Zadrom. Ima neki sindrom kojem nikad nisam mogao jebeno zapamtiti ime, ali to zvuči izgleda ovako. Evo ga. Kad će ručak? Neću jogurt! Ja sam na to umirao smijeha kad sam bio manji, vjerujem da ste i vi. Počela je treća sezona, samim tim izmijenjena špica koja je napravljena u karikaturističnom stilu. Likovima su glave u špici uvećane. Jesmo ja i Bitorajac nešto u rodu? Ne, glupa fora. Uglavnom u trećoj sezoni se pojavio lik kojem je ime osmišljeno prema Bogomoljci, jer mu je ime doslovno Bogomoljka. Prvi put se pojavio na klinici kao pacijent, a zatim se i on zaposlio. Na našoj maloj klinici radi kao psihijatar. On je dosta čuvan po ponašanju i po govoru, ali je specifičan po svojim dubokim riječima i hipnozi ljudi. U istoj toj sezoni se otvara kantina u koji bi bez imalo šale došao da popijem kavu. Dobro, ne pijem kavu, pio bi cedevitu. Ne znam za vas, ali ovo mi se čini kao jako cool kafić. Ok, trebam se sabrat, ovo je napravljeno samo za potrebe ove serije. Šem se otkrio za podrum koji se nalazi iza portirnice. Do tamo se moglo doći na dva načina. Spuštanjem niz mali tobogan ili okretanjem čitavog zida iza šanka u kantini. I svi su iz osoblja, osim Grospičke, znali za to tajno mjesto. Nisam 100% siguran je li to bilo u ovoj sezoni, ali znam da je Štriga izgubila liječničku licencu te je neko vrijeme radila kao konobarica u kantini. Što nas dovodi do četvrte sezone. O njoj se nema šta puno reći. Ovo je ujedno i posljednja i najkraća sezona. Najkraća zato što broji samo 15 epizoda. Tu se ne dešava ništa previše specijalno osim posljednje epizode koja je dosta srcedrapajuća jer su se Helga i Zadro odlučili vjenčati. I tako se ova serija završila. U svakom slučaju, moja ocjena za ovu seriju je čista 10. Možeš pustiti mozak na pašu dok gledaš ovu seriju punu zabave i humora. Glumci su stvarno majstori, svi do jednog. Dubravka Ostojić je toliko dobro glumila svoju ulogu da kad bi u kojem slučajem vidio na ulici ne bih se baš usudio pitati ju za sliku jer ima moće da bi direktnula mene kao da sam je polu obitelji pobio. U mojem slučaju jako udara nostalgija čim mi neko
uspomene ovu legendarnu seriju i vjerujem da je tako sa svima koji su rođeni u moje vrijeme. Za kraj ću vam pustiti neke najsmješnije scene iz ove serije, a vama hvala na gledanju. U Španjolsku. U Španjolskoj vratila se kokica Domeka. Dobar dan. Poštovanje kolegice, kak ste? Kako vam se sviđa naša mala klinika? Sasvim je u redu. Jeste sve... Pardon, idem samo na jedno mjesto. Dobar dan, ja ću brzo. Ajde više, ajde! Aj, molim te, spasi već jedno, molim te, eksplodirat ću! Šta je ovo bilo? A da im maznim sendvič, a? Sorry. Kaj radiš? Ništa vježbamo za security. Staj, Ne za kosu! Leave me alone, motherfucker! Oh, please, don't! Oh, Jesus! Dobar si, gadam si. Možda bi ja rađe neku naušnicu, a? Super, imam za vas divnu naušnicu, tu je u pištolju, to je za stres naušnica. Za ili protiv? Protiv stresa. I to će mi staviti u uho. Da, bit ćete cool, frajer, super, sve. Ma ajde, dajte, ništa to neće boljeti. Ajde, može? Ajde. Koje uho? Desno. Desno. Desno, moje desno. Aha, pardon. Samo polako, neće vas to ništa boljeti. Pusti, makni se! Ne mogu pustit kad mi se prst zaštopu za vaše uho, kako? Piso, Miki, jak se zaštopa, onda ga štopaj, makni se! Ne može, doktore, piso se zaglavio, doktore! Ajmo, operacijska, zovi Slavičeka, polako! Pomozite mi, uzmite mikrofon, uključite mikrofon. Ajmo, doktor Slaviček, odmah operacijski, doktor Slaviček, ugasi mikrofon! Ajde, polako, Samo preko, samo polako, doktore, Ajde, spuštaj se. Tako, sad lagano operacijski. Operacijska, polako, čovječe. Šta ćemo sad? Pazi. Sad ćemo čekat Slavičeka, neko on riješi stvar. Dobro, sam Polako, nemoj mi cukat, odi bliže meni. Bolje da sam si Mišu Kovača, nek mi prst u uho, Odi bliže. Evo, bliže, skroz sam blizu. Šta ti je, doktore, halo? Jesi cijepljen protiv tetanusa? Jesam, kad smo bili još u vojsci. Tad smo... Jel to osveta, a? Ma kakva osveta, Dino, to je protiv tetanusa. Moramo to. Dobro, jesmo završili s tim iglama. Dino, imaš sidu? Nema, šta će mi sida, ja se družim samo s finim ljudima. Mislim, ženama. A kad radiš u piercing studiju, moraš biti čist. Pa čist sam uzeo jutros abdest. Kaj si? Jutros se istuširao. Dajte mi objasnite kojeg će vam vraga internist u operacijsku. Kako je ovo frka vani? Slava, zatvori vrata, dođi tu. Dino, smiri se. Makni taj pištolj, spusti ga. Svi volimo tvoje tetovaže, svi nam se sviđaju, samo molim te spusti pištolj dole. Ne mogu spustiti pištolj kad sam svoj prst uštepao u njegov uho. Uštepo? Slava. Čekaj, što? Slava. Pa to nije pravi pištolj. Makni mi Dinu suha, Slava, samo požuri, ajde. Čekaj, kako da ga maknem? A uzmi, evo, tu imaš pilicu kod monitora, uzmi pilicu, prepili iglu, ajde. Aj, samo Ovo je brzo. pilica. Jebote, kako onda izgleda pila. A pila je veća od pilice. Čekaj, daj se smiri. Jebi ga, ne mogu tu, daj, lezite tamo. Ajde, samo požuri, Slava. Ajde. Lijepo, koji je tebi? Sad mi hoćeš još neke prištepati. Pa ne. Ajde, lezi. Jesi ti siguran da će on ovo znat, a, doktore? Nisam siguran, ali siguran sam da neću ići s tobom doma, evo, to sam siguran. Dobro. Nek prepili prst, nek prepili uho, nek prepili iglu, samo nek neke prepili, ajde, Slava, dođi, je. Dobro, daj se vam. Daj, samo polako, makni glavu. Čekaj. Polako, samo Slava. Daj, Dino, prestani drhtat. Razvuci malo. Daj, prestani drhtat, čovječe. Drtim ja tebi, drte ruke, doktore. Jebaj mu, drhte mi ruke. Gotovo. Jesi dobar sad? Idemo. Vidi ih. Jesu mirne? Ko kod Spidermana. Ajme. Što? Op, Slava, polako. Slava. Kaj, a? Frka. polako. Ustrali ste se, a? Polako. Uopće se Ajmo, polako Stila, samo. idemo. Nemoj. Ruke gore. Rat preživio, treba u bolnici da poginem. Kako smo raspoloženi, hoćemo malo, idemo malo život, ajmo malo bijat, vidi mi ga. Nema mi tu stajat, dođi vam.
Tevbe, jarabi, Buda. Što je ovaj život zajeban? Brtav sam umoran. Malo odspavajte onda. Kako da zaspim? Pa fino, legnete, da, ne možete. Ništa, ostanite tako i meditirajte. Jebote, meditacija, Dino. A vi mene znate? Kak te ne bi znao? Možeš mi pomoći? Naravno, naravno. Živio bi tu neko vrijeme. Kako ćete ovdje, mislim, ovo vam nije svetište? Ma, svetište, ne svetište. Samo nek se neki rudi ženski tu ne sprešetavaju. Još si tu? A još sam tu, da. A ti si, ja? A ne, ti si. Kako mi je drago da je ovo java, Sir? Gljive? Ma, ne šljive. Gljive! Salama od piletine. Kakve svinjetine? Sad sam lijepo naglasio piletine. Kakve... Ne jedem svi... Bez mesa. Pizza bez mesa. Kakvog pekmeza, halo? Kakvo pizza? Ne pekmeza! Slušajte me. Tu si picu možete fino nabiti u guzicu. A ja odo na ćevape. Ajde. Evo te strkleta dok naručiš picu.